usai dah sebuah tidak memang hau bele, sebuah tidak memang hau iheret. Bok mas dari rumah hane kontrol asa latirnya, asa pola makan. Ita Juventude mas sai mudar ação para futuro, então ita ser saudável, exercício barat, para ita bele eta moras, então buat tidak gym ne, buat tidak dia kita bisa ita bele saudável, e depois mas ita bele ha menos caredus, ita na stress na bele ita bele sim. Saudações desportivas para Maluk Sirahotu, hamutu fala hau Ika Moniz, namos hane belum, mas be halos hamutu hane belum Jimmy, hamutu fila falo hane belum nebe makfong. Clement. Oke, dia hamutu hane belum Clement. Na fatinha programa la Lago Esportu. Bele. Moments unforgettable, you twist to fit the mold that I am in. Ora sedang ami ihatasi tolu dili, hamutu ko itania atleta muskula Sandria Fitness Cup David. Atau aten informasi dia kelihatan tuirma ami sedang ada lihat para konia. Desafio será itu botar sur durante treino largo. Desafio nebe hau soro ne mana sandar rumah ita treino. Ne depende buat tidak memang saya ita Mas lolos treino di atleta ne kan tem ser precisa instruktur. Depois treino la bela mesak tem ser treino pasangan. Então kan bela ajuda malu. Liusi program memang ita treino tambah. Wanhira também tá bebendo mesmo toda na ante tem ser precisa ida par hodi bela ajuda. Pois ida mane pois ida kona ba hahan tambah buat nebe han saita kontrolan kan. Ita mesa rit ne la bele. Tem ser precisa sa sponsor ne par hodi bel tamatan kona ba ida ne hotu. Tama da barat durante han sa treino ne kan usai dah sebuah tidak memang hau bele, sebuah tidak memang hau iheret. Boleh yang saya tato kompeti evento nasional. Sponsor pribadi. Ya. Sponsoran rasmi. Ada persis suplemen balu. Sim. Suplemen tem ser precisa tambah. When hira ita kontrol kona bahan, suplemen tem ser usa tambah suplemen kan saya nesan tambahan da kona ba hahan galai. Karek durante itu buat treino, mas suplemen saya demo itu buat persija atau bele support itu buat diisi. Assim, quando vai suplemento, quando ita controla han ita tem ser precisa mo suplemento tambah. Suplemento mo sansa tambahan da quando vai hangale. Lebe hansa da rumah iha balu bok mos da rumah han controla hansa latirnya hansa pola makan. Ne kan literatur. Jadi suplemento kan hansa melengkapi de todi melengkapi. Lebe suplemento kan saya hanesan tambahan da kona bahan yan. Ne tem ser bok, mas suplementos tem ser precisa de consumir. Ida nemak entrevista para ko atleta muskula David. Itu saya file fali ba belong ika. La Lago di Sportu. Bele. Obrigada Belun Clement, dia agora dadão, hawa mutu kela ho atleta muskula usi Sangrila Fitness Club, baros dia kau sedara lia ituan ho atleta muskula dene, dia baros dia kelai? Dia mais ou menos bela explica ituan tambah sama
baros hili desporto dan ou seida mak motiva baros. Hau hili desporto ba musklu ba itan isin tambah desporto dane halo mai isin dia isaudi dia i halo ita bele tuir bahira ita isin dia kita bele tuir evento nasional i bele batuir evento internasional bahira ya ita ne governo ya plano para ita bele tuir boser. Mais ou menos durante o evento hira ona mak participausi baros. Durante hau tuir desporto dane ya tina 2010 e primeira vez hau tuir ya Timor Plaza mas be hau lahatan juara tambah momentum ne asa primeira vez hau tuir junti dane be hau sidak ia mustu ne be diak para atuba tudu ba publika tak hau fiaran kata hau treino continue na fatin para abang ber hau belhetan juara i hau ya noin pa ya noin kata ya loronida ba loronda hau sehetan juara mabe usi treino dane to 2016 e 17 hau bele hau heta hau consegue heta segundo lugar ya 2016 e 2017 ya fulan junho ne. Mais ou menos durante ne baros tama ya klase dan ben begitu. Durante hau tama kelas 65 kilogram ne e hotan 59 nian e hau hetan kelas 59 ya 2016 hau hetan segundo lugar e nomos ba kelas 65 nian ya 2017 foi lasnya hau nomos hau hetan segundo lugar na fatin. Desafio saya memang kita buat seru wanita tren. Desafio nebe hau hetan ya durante ya treino e gym laran pessoal bahaunian ba dificuldade haunian e hau esforço na haunian racing depois ba management depois ba suplement nebe tau jaba itanis ba itane musclo e depois ba kona ba instructor nebe minus bahauni idane tambah durante hau treino hau esforço haunian racing daruma instructor ya i dalaruma loronda mai daruma lamai nebe hau racing esforço an racing ba hauni sini e hau esforço an dunik e hau consegue a dieta bahau na isinane durante quase tina ainda resi mas be ho resultado ne bedek tamba hau bel consegue hetan segundo lugar ya tina ruane lá. Ok, diak baros karik baros belhisi kela mensagem ba juventude sernebe magdala barak sira hit besi serni simbot antan sira neng kele sira majagoang karik belhisi kela mensagem basira. Sin hana mensagem badak kata saya karak isin dia i hadokan si crime ya violência então bele batir fitness ou gym atau bele hadia itene isin i bele haturu ba juventude fetomane timorantau makatak gym o fitness dene halo mai isin dia i haturu katak itamos bele i hadokan si crime i hadokan si violência e atu bele tu esporte dane ba futuro ba nasaune iba abang barone. Ok, dia gede nema kaune dada lia bara ku atleta muskla usi Sanrila Fitness Club Baros. Dia na fatin ete programa la lag de sportu. Bele. Or hari sira isin dia sene, kamu sakar batrin por halu isin dia. Ok, dia belo esportiva sira hotu ya nema ka amnia dada lia hamutu ko atleta muskla usi Sanrila Fitness Club Baros nomos David. Tuir mai ita seba acompaña atleta sira selok nebema se halo sernia treino ia Sanrila Fitness Club. Na fatin ete programa la lag de sportu. Bele! Suddenly the sky turns blue. I'm hit by a feeling. Whenever I'm close to you, my troubles fade away. Suddenly the wind gets warm. I'm finally breathing.
Aska. Hai Mang Clement, halo produk deh. Ogor al Saida. How fitness hela lah. Sama-sama korome fitness. How my fitness par how bele hetan Saudi ne be dia. Tangnya how tuir fitness iya Sandrila Fitness Club. Malu desportiva sira ora sedang ami ya Sandrila Fitness Club. Atau atene dia kelutan atividade hus iya Sandrila Fitness Club. Turma ya acompanhar. Dia malu desportiva sira ora sedang hamu untuk how atlet lagi. Atau atene informasi dia kelutan turma how sudah ada leonnya. Saida mak motivate bot atau maji. Sport irene bele fo beneficio varak kita hanesa Saudi diak. Irene importante liu atau hal hal metu sport irene. Maji meus ita bot ne prestação si tur treino maji ita bot hetan saida yerna. Durante a ter prestação irene, mas que desafio varak hanesa serviço, depois tempo de limite tetebes bebe. Hawa kasan dunia metu ia sport irene how tu evento nacional ia hetan dunia terceiro lugar. Maji meus ita bot tur treino ne maji meus lorani dalahira. How durante semana ida halo treino minimal dal tolu e barak liu dal hat o lima. Pertama ita bot hetan saida mak inspira ita kari kan ita bot ia futuro akar tuitan evento. Sim, tahareba itania estado agora halo na evento barbarak e também dane duni ma how fo inspira how atu bele treino makas dia glitan ne how bele hetan dia saya atlet etan bem dia kia timori dane right. Kari onse ita bot menciona kata ita bot majim lolorong. Ita bot persija nutrisi no suplemen rumah atau support ita bot Saudi. Sim, eu não sei nessa desafio da bami também. Ita mais sport ira sana persija tebes nutrição bem bele sport itania Saudi atu ne bele fo balance ba itania wo itania serviço lolorong hanesan mezim dane. Ita botnya ne la ocupa la ita bot la sente ocupada wani ita bot serviço ita bot mai gym. Kita tene ema hototu sempre ia desafio, mas que irane how la koi irane saya nesan questão o desafio da how kasan e tem que meter ni kene tamene dia kwani Saudi. Ya ita bot ne mensagem ba maluk sirna beke karisia karamai hadisi sirna participa sirna tuir gym yana. Sim, ba jovem sira hotu, neve nomos ba ema neve me kidare liona bele meter na faden tamene dia kwai tene Saudi, nune ita bele prevene do kusi mora sabe meia. Programa saida mak ita bot trainer for ba ita bot ia kara segunda to domingo. Sim, ia program barbarak. Neve ia importante lima ita tem que controlar itania han. Nune ita bele heta vitamina neve me bele suporta itania exercício dana. Masa horas gym ne horas gym. Minimal me hau horas ida kada loronda ibarak liu horas rua. Sim, idane ma hanya dia menom ba ko butimor do. Ida ne mak entrevista para ko atleta muskula. Gi na fatin ia programa la lagu sportu bele. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I Ok, dia belum desportiva sira agora não how ho Clement hamutu kono instrutor si Sandrila Fitness Club. Dia kami sedara lia bar ko instrutor aje. Dia mau dia kala. Ya, Dia mais ou menos aze bele explica itu durante ni sai nudar instrutor desafio será mag aze solo. Primeiro tem que subir direct dengan terceiro treinador. Saya tem primeiro tem que ser disiplina fokus. Dene mak lorong ame sentar fokus ira treino dene balor lorong. Hanisa durante ni atleta sirne be mang tuir na competição e hetang ona prestação. Sim, amine tuir atleta neneng. Ami mos hetan primeiro lugar, segundo lugar. Mas be tuir direct ni classe 50, nomos classe 65. Mais ou menos ho sirne han o insa. Idane fila ba direct ni dalam rumah ami sempre fo hanon basira. Primeiro mana descansa.
kona ba suplemen kahahan ne direk nian sira arranjamos direk arranja direk nian. Dari Clement iya tang betruman batu supaya instruktur si Sandrila Fitness Club ini. Masih bisa durante te vou treino basira. Desafio será muito bem. Solo vanira for treino ba aplikasi. Desafio ne no dalam rumah husu basira. Sira dalam rumah sira mai horas, dalam rumah sira la disiplina. Ami sempre fanurin sira. Treino tu horas ne mak sira. Ami fo na basira. Ose 3 horas to 5 horas. Cada hora sira. Idane dalam rumah sira servisu. Ami sempre hen sira ya sabdo. Dalam rumah sabdo ne mak kami fokus di basira. Idane mai preparação. Ami hen evento ne bem mak musuh. Ami sempre fo treino sira lolo. Hen evento dia. Asa teknik saya dia maka sanudar instruktur for ba atleta sirna. Irene primeiro ami sira fo pemanasan. Pemanasan hotu treino tir programa na bem ami fo press, ben press, extending. Bele explique tan sa press, ben press da rumah kan internet telespectadores sira hen la comprende kala. Pronto, então kita beri hakat ba. My sword and shield, my missionaries in a foreign field. Mais ou menos oing nessa mãos de até ter dia bem press no ensaio. Ano ben press? Ano beri press? Ba petu ni. Dia malgo esportiva sira tu dia nem makhawa ne belum Clement da lia barco instruktur si Sandrila Fitness Club. Na fatin de te programa la lago esportu. Dia kelai. Dia. Você te pode nia sentimento, você te pode mais gym. Dia ka buat diri gym itu tuh tene kata ka fosa double baita isin dia lumos hau gym tambah yang primeiro hau lifestyle né lifestyle depois mos para isin bele dia on mos kare kita ta Europa kare itu isin bele proporsional tuan ini objektif ida nebe ke hau kare gym tambah sinti gym ne buat tidak ke capaz teves e dia teves bahau. Mas wanhira oing nessa mau tete katak den gym nessa lifestyle eh. Ansa durante ne asuru desafio rumah kona ba esportu dane o fitness ne. Desafio san sei tu tene kata tambah hit base ne buat reke toran teves mas tambah hoi tania dedicação ne be dia hoi tania commitmento desafio serve acontece essa ada vez kita gym itu otot nak salah rumah mas assim irane buat lebih kick bahau non assim buat lebih normal mas em geral potut lau dia tambah gym ne buat irane be ke bahau pas teves sim Onde você pode no horário gym? honorário quase loron mas be how to share 40 day off dala ida karua para haunia muscu sira bele recupera falo dia terus hangai hane be dia ai fuan vitamina proteína ne be barak para hanu muscu bele grow up asa sai Você hari te pode preparação cara atau gym preparação primeiro maka terceiro descansa primeiro descansa depois hangai hane be dia e depois outro tira ne cara que suplemento rumah ne ita bele atu consume asa pre-workout rumah para ajuda fo energia bahau para bele gym ho maksimal horas ida ka horas ida ho balo horas ruan Hoy te pode nia gym masa lor. La apertura te pode serviço cara te pode. lah ida ne faz parte usi olahraga ne antau ida ne buat tira ne be halo keta haunia hanu serviço usi ader tolorai depois a filha ba hau descanso tuang mais ou menos 30 minutos assim depois a prepara haunia farra hanu roupa e depois hau mais gym horas ida horas ruan lá é problema bahau tambah hau anesa no tempo ne be que ia teves entrar no serviço na atividade ou gym Comparação ho antes te pode atau gym comparação ulu com agora. uluk hau sidok gym hau sinti hau nisin dadung
asa ita lau toda, depois buat tudo, ita boca na reta, tamo pouco demais. Depois a esta motivação, a minha primeiro o YouTube, a louco YouTube, serna a nonton na lima, então a hora na ba, atrai para o ensaio mais zim. Então a começa zim a 2015, a Sandrila Neduni, depois agora ele retan resultado nebe hau hakara, tamba anu esforço durante né, o acompanha a nebe que dia saudável bahau, então a ele retan hau nisi nebe kata beleona sai nudat proporcional bahau rasa. O atividade itu buat atividade lor mais ou menos so. O itu buat de preparação karik atu participa na evento nasional nebe karik se loka itu buat se tuir kompetisi ni. Ulu nanai haunia objetivo importante bahau né dawas para atu compete né. E primeiro tama usa início hau diante né kata ka para um lifestyle para hau gym, hau averiatasi saudável. Mas se karik awam berua né, karik hau treino makasa na colega sirene se karik hau bele ona kati hau bahasa hau pantas kat amberua itla belaten. Mas agora ragun hau la iha goal objetivo para atu competição, tapi hau cara ka se hau diangkat saudável e para hau lifestyle hau nia ana gaya hidup lo orang ni dan objetivo. Karik itu buat boleh folia mura kira mensagem para itania juventude sia. Dia kau lihat forma kene kata ka ita juventude mas mudar a saúde para o futuro, então ita ser saudável, exercício barak para itla bele eta moras, então buat tidak gym ne buat tidak dia kira ita para ita bel halako ita ne stress mos, ita ne ransu ne be kareka dadum podia kansa iliu a jovem serbega gosta mete remutua fuma cigarro, então bele ho gym ne asa buat ita bele inimiza buat sirasane, então bahau hau convidando colegas sir nebe di Timor Leste, liu jovem sira para bele mai participa ya gym, ya dilarane bim para teles. Então ita bele gym para usar ita bele saudável e depois nós ita bele ha menos caredus ita ne stress nebe durante ita bele sim. Ita nem hau le menos. Iya opção itu buat prefere lu gym para tutur competição ou gym para dia isi. Em primeiro, eu prefiro vir para isi e saudável bahau. Jadi, sekarang kan sebenarnya dia kare, ia possibilidade de berua kare, bele, mas la bele, double briga, mas importante bahau maka saudável e lifestyle. Sekarang itu buat usi parte gym Sandrila Fitness Club, hili itu buat sekarang itu buat partisipa event, onse itu buat nyano. Sekarang para Sandrila for fiar bahau idane, entah se esforço anutan, por treino makas, o colega atleta sir nebe usi arte Sandrila nian, para bele atingir objetivo nebe karak usi arte Sandrila nian bawain. Asa mungkin ita bele tuir ou bele halibur malu competição, mas importante bahau mak amizade entre mawali, idane é importante. Peso hirama itu buat hit ya Sandrila Fitness Club. Atu bele dia standar ne depende ita fit kala fit né, asa ohin lorong karik hau atividade la dum padat and hau descansa barak entah hau bele hito mais ou menos karik bench press hau bele hito 80 kilo 85 ou 90 asa. Mas se karik ansa ohin lorong atividade ne barak entah hau halai hala dum descansa entah hau boka mandet mas be hau repetisi mau barak. Mas mas ho comparação peso de ulu com peso de agora. Bahau Hanesa, né? Hanesa, mas be agora raul kita hari começa peso barak nebe iha, depois aumenta tahu buat ser nebe maka ia antau kilogram e buat ser aumenta, então bahau ia mudança. Usi ulu que agora ia mudança nebe dia. Ida nema itana dara lia para ko atleta muscula. Boni kita halu acompanha na fatin programa la lauk di sportu bele. Diek belo esportiva siroto, agora hawa ne belum claimen hamutu kona hawa atleta musculo si Sandrila Fitness Club. Belum Nico, dia kami sudah lihat pada ko Nico dia kelai. Dia mais menos sama-sama que lei de esporte dan. Tambah durante lorong inda tomak nelarang ita halau serviço
Depois hau dedica 15 minutos ou 1 hora de dança para tu recuperar a saúde. Mais ou menos vai hira mai fitness club idane teknik será mag biasa itu buat uja. Ia teknik nebe orienta ami e depois íamos colegas sira senior nebe bele siramos ansa sentido colega, sentido ansa família nebe bele hanori e ajuda. Mais ou menos tu durante fulang hira na ia Sangrila Fitness Club idane. Hau tina indana. Ina ida ona ihane. Mais ou menos será mag hetan si fitness idane. Ia vantagem nebe dia lilium baitena saúde e depois segundo konapa hau hetan haunia benefício dia haunia vida muris lor tambah ho exercício hau bele depois exerce haunia serviço hau vida toma hau mai atau fitness idane. Karik habul hateni desculpa, sa agora ne Nico ho idade hira. Hau 43 anos, morri em 1975. Hau vontade atumai hi tamba se ita labo kita nia, ita sinti tenia katua cedo e depois nunca mais para feliz tambah hanoi buat barak. My fitness ita sei kalau itenia isine sai mamar, kakutak sai mamar, iteni isin outro sai dia. Idane ikus mensagem ikus ba Nikonia belu sernebe mak idade hanesa. Dal rumah sira ia ona Saudi hanesa ita katatian bokure sira baru karik bele fo mensagem ou bele motive ela sira tu sira bele tuir fitness laos marit ya Sangrila Fitness Club karik sira bele tuir ya fitness elo. Sim. Ba kolega sira hotu ronana sira. Ba dia bai tenia e ba dia bai tenia família. Mak dalang depois de ita hadia itenia moris depois de ita halo itenia moris dia kotu atau hal completo lutama ita mai ita halo exercício. Iba haunia kolega sira idari ho hanesa. Hau ia mudança. Ho idari hanesa hau bele sai bele sai compete ho jovem sira ho isine be mos forte hanesa e ho forte hanesa e mudança significativa nebe hau hetan durante dane. Ok, Diego, obrigado, Nico. Ok, Diego, bela desportiva, sira, de nema kan dada lia para ko Nico, atleta, usi Sangrila Fitness Club. Diego, na fata nete programa, la lago desporto, Bele. Amigos Sangrila Fitness Club. La lago desporto, Passageiro sira atau halo I'm only playing right here, right now. I'm only playing.